abantu abatari kureba nibetenga obuhwezi bwaitu hona kukiri kwetagisibwa aho kuba hine ururimi urwatandikirweho omwaha babiri abahumire bakiri bato urukoresebwa omu mashomero haza umwana akashoma aketunga diguri akatunga za diploma bakanaba umuntu uhumire umwana muto nabasa kushoma ahinduke mushomesa nabasa kushoma beroya nabasa kushoma b'engineer kurugirira okubwenge buburi so icyo kikore cyo kubaza kweza umuntu utari kureba no kumwegesa umwuga icyo kushoma uko abantu batari kweza ubwo n'umurimo ugwatandikirwe umusigazi wahumira kiri muto ubwo umusigazi bakandi bamwita Louise Braille. Louise Braille akazarwa muri Paris mukaro kamwe muri Paris mu Faransa umwaka gwa 1809 kari munonga titakabireho hazo gumwana kazirwa inamisho marungi atatine shunga akabazirwe umuzire we wabirariye umukozi w'enkito leather maker kandi abakozi b'enkito bamba korese ibintu byino ubwogi emisyo empitirizo so ubwo mwana ko yabinazanira mu workshop mu ikoro ryishe yayo utazi amisho gombi no bare bagerezeho kumujanja bakunga kahendera humire so kuyahumire yagumaho kandi yabira inumwana ari umwana w'ubwenge ahamyaka 10 yatandika kushoma bakabatireho muringo gwabira ngo basa kubahwera kushoma barukurikiza kunka yaheza rengo cyiti kikumara yatondaho ururimi urba kwita ato nturumwiterera Braille language n'ururimi urukoresebwa abantu batari kweza haza ndurabiro mu ngaro ogwe Louise Braille akatondaho arukwerwaho n'abandi aba scientists bakatondaho icyuma cyo yambeta Braille icyo kubasa kutera inyuguta zitungukire hazo umuntu utari kweza akazi kwataho n'engaro akamanya ngweji ni fa eje ni ga eje na a ira akibigita akakora inyuguta akiya mu kigambo so ogwe ngo muringo gumwe ugwabantu bona abatari kweza bakurabira mu umukushoma wazo mashomero gona gituyine na munongo muri mbarankatu ni senterenzi waza yo za Braille ziriyo haza Braille niko erinka typewriter ikozwe nka typewriter na no kubana umwana uko kubana atera nana atera kuterera nka type konkayo umwiri kutahenyuguta netaho ubwa dots raised kurigiro kuba bagikoze kugira ngo umuntu yaba nashoma ashome akurura ubunyuguta bwimukize buri yahiguru amatege na a ejene ba ejene cha ashoma heza kandi nano kwandika gihandikisa kandi harone bitabo biri special za Bible ziruho bitabo bya za novo syllabuses zona bitire umurimo rwa Braille kumwe bakurugirira ryo gumusigazi uwatangire program ejo kugira ngo ahwere abantu abatakugera iki abatari kweza kandi eco cihwerira abantu bingi ako abana bona abari kushoma nibakoresa urwo rurimi babasa kushoma kandi baheze kunje mishomo yabo bashoma nabandi bantu nibazo mu classe nabo batakweza konka wabana bashoma byo bitabo bya Braille rero arukuhandikisa na computer na typewriter ya Braille nayo muheru naheza abundi umuntu ngori yawe baso kumushomesa aba engineer abachi kunkara kushomesa urumoro wa Braille kandi abatari kweza ni abakutureba njya mwarebera abantu bari kutambira bine inkoni tugeta white cane aina kantu ka iri white yona hata umuntu worushanga natambura inkoni ejo nabarye mpumi so umuntu werera ukuba inkoni ejo nanayitenga okwerwa ubundi guidance kugira ngo rabaha waza bumukino takaba kunka kwari kuza kutunga enkoni naba trainingirwe so nanda ma kugikoresa abantu nasa ko yihaye twari bungereza ayine nkoni yejo kwa nemanyo uno muntu no gukora umuvugi wa motoka ware umuntu akwise nkoni rukwera ari kugiteratera ko ndumuhanda ushimiye kwemerera akabanza yarabo aho kuba nibitinga right of way niba batakureba konka bari kugaidingwa enkoni yejo yo kwa bakwise
we bari mnonga kushanga ngo wagumanitwe program yitu nko yahenderera izoba nimpamyango hine cyango ekiwayega uko wakubasa kureberera amesho gawe kwakubasa kureberera amesho g'abana bawe umwana yaze uko wakubasa kuraka kumanya na uko wakubasa kuraka kumuraguza amesho g'abantu abeka yawe yona program yitu nko yahendereti betotebwa ngo yane kushikibwaho abakazire health products mashangwa aharuguto urwaza kabare aha mukono gwa buryo waba uraye kwikomurti ningaruka kwishitya ngo twegeiteho urukutitsindikira ikivuzo cyawe narishinteka yawe yona urukubanza n'ikigambo ebyamagara home message osijeho umwanya taho ikivuzo cyawe taho imyaka yawe naho urukorga mutsindike ahari 8 utebwa kutera amazina gawe no bwiro bwo kuba ohereze n'indwarejo nje kutikiriza tubasiburiraha n'abantu Gloria Kanyonyozi kandi abastaya yise omushaho Joseph Magezi kandi kurga hari nyana nabunani nkora nabo Emi Mchunguzi Francis Kayemba tayine ikindi kiturukubendeza kore ko mwaka msya murungi murareje hanga barinde Ebyamagara byabanebe ku kibwaho Kazire Harris Products Limited. Nibakwishaho Kazire Lemon Green Tea Drink. Nibakurana Kazire Orange Tea Drink. Beine na Vit Fruit Drink. Nywa ebyaba Kazire oshemeza amagara gawe.